Республикара ердюліх ушкіне конкурс пырать. Халі шурма финала лекнезен херю тапхыр. Візем хайзен үшзене хүделеме қадырленеші. Юба уйхен вунды хрымыжынже вара финала камдухныне білібір. Азынны конкурса Чувашин пушлығы Олег Николаев пужарвебе ергелеші. Унда албілік шула шедиченхи аслы пілюлі ердюжі болза вижі жылдан сағалмар тұрышны Россия гражданезем худшынма бұлдарашы. Ердюліх ушкане конкурса Чувашинре тваттымыш худ ергелеші. Выл хайсен әшне чундан парынна, шәне шухышсымбе палараган әшчензене пәрділе бұғат. Сымахран Людмила Фролова да вәсен ежінже. Херарам электромеханика колледжінже вайғурат. Көпілі шүрдінже кышал машина тваган әшен кластері ұжылны жинжен маларах пілдернічі. Кунда шәне еші станоксем, лазербе космалы тада слесар әшен хадерезем вырнашна. Заготовка обозначается буквой В, нулевая точка. Вот левый угол у заготовки вот таким символом обозначается. Шахадерзене туянна джухне пәдем әше Людмила Фролова пұрнышлана. Выл вареню шүртне кирлі хадербе тивіштересі жантырыжат. Шак уйрыман ердюші бұлза ішлет. Ручка карандашан бұшласа пысық оборудование туянмалы әшхеле елдах выл тимлет. Кун еші мұрдузенже малданда лайық кыдардуба палырныне білдерет Людмила. Ердюлі хушкане конкурса да выл тулыға молба ғучынат. Ку конкурс манжын тубыжу. Конкурсаны шурма финалистчесіне халі ушкын земшіне байлана. Кашныне тәрлі әшпана. Людмила Фролован ушкынын тәллеве, шамрыксене патшалық тыдымэнче әшлеме явыштармалы мелзем шутласа дубасы. Владимир Кириллов усламшыда ердюліх ушкыне конкурсра хойын войне тәріслет. Көшпе тусложичен выл сингерле лару-дуру министерственче ширым шул ытла тұрышна. Халі унын ушкын баберле шул ере тада тротуарзене юзас пағалыға үстермелі майзене мелле буле. Финал чугуеген вуннымы жінжердет. Унчухне кашни ушкан хайын әшне тюрезем уменче хюделе. Анастасия Сидорова, Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Чувашин наци телевидение.